Murao tariki 27 iz'ukwezi kwa kane mwaka 2026 ubu ibintu bikomeje guhindura isura. Yego tumaze iminsi twumva urugamba rwo muri Iran hagati Iran na Leta Zunze za Amerika mwihangana ritoroshye, ndetse kuri ubu bavuga yuko imirwano basa n'abayihagaritse bari muri CCLF bifuza guhagarika intambara byanyazo 100%. Izo nge nawe tukavuga tuti ni sawa, hari yenda banareka kurwana tukigirira amahoro tukibonera ka petrole na gaze ubuzima ukagenda neza. Olingate ubyange cyangwa se ubyemere burya ibintu ntago bigiye kurwa. Israel yisanze mu mazi abira drone kuri IDF. Urugamba hagati y'Israel na Hezbollah rwongeye kubura. Urugamba n'umunyota ku rwego rudasanzwe. Ni Israel yatangatanzwe bikomeye cyane n'ingabo za leta ya cyangwa se umutwe wa Hezbollah ukorera muri Lebanon. Mu gihe nanone Israel yategujwe cyane ku rugamba rugiye kwataka, rugiye kongera ku rugamba ruremereye, kandi Hezbollah itari yonyine. Iran officially mu buryo bwemewe yemeje yuko iri inyuma ya Hezbollah baje gukubita Nzega Israel muri rusange. Bababwiye mbere yose yuko Iran ari umufatanyabikorwa mwiza wa Hezbollah, banga kuzumva ngariko kuri ubu ngubu bagiye kuzumvira ku mututu w'imbunda niba banze kwemera guhagarika imirwano byeruye. Hanyuma se ubwo bitangiye gute? Ko twe tuzi neza ko bari mu biganiro Washington DC, ndavuga Liban na Israel, bari gushaka uburyo bahagarika imirwano ndetse n'uburyo bateza imbere diplomasi. Iri sekeza rije rite? Ndaje byose nkumara amatsiko. Sibyo gusa, kimwe mu bihugu by'Abarabu inshuti ya Iran bamanuye abapara commandos ibihumbi byinshi by'intwaro ku mipaka ya Israel, bisa naho ari umupango bafite kuri kino gihugu cya Israel. Abazioniste basa naho barimo kukizenguruka ndetse no kukigotagota. Umututu w'imbunda ushobora kongera gutangira ibifaro, abasikari ibihunda bya rutura, ndetse bakanajyana n'icyo twakita imisada yo kwifasha cyane cyane bibaye ngombwa. Drills cyangwa se imyitozo tubwika ro gutangiza urugamba. Ntabwo ari isho ya mbere ibi bivuzwe. Cairo ipanga umupango nk'uyu nguyu. Ndaje mbikubwire kamwe ku kandi ndetse n'iki ibyo bigambiriye. Intwaro za Amerika zikomeje gufatwa na Iran, izindi zigaturitswa. Iran iteguje urugamba rushya kuri Leta Zunze za Amerika, mu gihe Leta Zunze za Amerika ziziteze yuko wenda ishobora kuzabona uburyo zikangata Iran, maze Iran ikemera igaca bugufi bakaba babahereza ya uranium yabo. None ibisasu bya GPU bya Leta Zunze za Amerika mama bakomeje kubikorera ibyamfura mbi, bakomeje kwerekana neza yuko abapasi bashobora guhagarika Leta Zunze za Amerika. Agasuzuguro kabo n'agasomborotso kabo ibyo bari bishingikirijeho bakabikuba na zeru. Bati olingate mu byange cyangwa se mu byemere, inyamanza ntiyasangira n'ifundi. Uko byagenda kose mugomba gutuza mukamenya ko duhari. Nanjye ntiye n'umungu wa Kamanzi uruwande ngo ikaze mutuyene ku musozo turi hamwe kamwe ku kandi kubiri kuvugwa muri no rugamba. Ikindi kandi tukamenyera hamwe aho ibintu bigeze, tuyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze. Twinjire mu icukumbura ryacu n'ubusesenguzi bwacu, hanyuma turebe kamwe ku kandi kuri kuvugwa kuri mirongo y'imbere ku rugamba muri Middle East, nk'asirazo hagati. Ibintu bikomeje gutungura benshi ndetse no kuba isibaniro mu rugamba mu buryo budasanzwe. Yego ngize nti mu buryo budasanzwe. Analysis tubijyemo. Ubu duhereye kuri iki gihugu cya Israel yakimaze iminsi cyumva yuko umutekano ari wose, bari bazi neza yuko ibintu byose ari sawa sawa, ariko batungurwa n'urugamba rutoroshye, intambara ikomeye. Urugamba rukomeye, intambara itunguranye irutandika muri kano karere iri kubera mu masazo hagati. Ni intambara yongeye guhindura isura. Israel yisanze mu mazi abira drone kuri IDF, ndavuga igisike cya Israel Defense Forces, n'urugamba hagati ya Israel na Hezbollah rwongeye kubura. Uti gute? Amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, amakuru ari guturuka mu majyaruguru ya Israel ndetse n'amakuru aturuka ndani mu majyepfo ya Liban aravuga ibitandukanye bijyanye n'urugamba rutoroshye. Nibyo Bwana Bibi Benjamin Netanyahu yaramaze iminsi asa n'ari guteguza ne ko bagiye gukora agatendo ku mirongo y'imbere ku rugamba, akongera kwerekana imbaraga z'Abisirayeli, akongera gutanga icyubahiro kuri Isirayeli cyangwa se gutuma Isirayeli yongera kuba kuranda mpuzamahanga.
gusa ariko siko biri kugenda nkuko biri kugarukaho cyane. Ingabo za Isirayeli cyangwa se ingabo za IDF zisanze mu munyuta bahanganye bikomeye na Hezbollah, umutwe ufashijwe na Iran cyangwa se ufatanya na Iran mu bijyanye n'urugamba. Ntabwo ari ishusho gusa yoroshye, ni ishusho iteye ubwoba, aho bwa mbere birekanye indege itajya multi level irasa cyane hafi y'ingabo za Isirayeli ivana abagenzi baba Isirayeli bari ku mirongo y'imbere mu gace ka Tibar mu gitondo majyepfo ya Libani, agace bigaruriye muri Tibar cyangwa se Taibar, agace bagabwe igitero na drone bari bafiteho kajugujugu, bafiteho n'izindi ngabo ku ruhande. Drone iraza ngo pi iratikura, ibintu bitabinduriye isura. Zabaye masegonda make hagati mu gikorwa cyo gutabara bari bakomeje ku mirongo y'imbere ku rugamba cyakorwaga na IDF. Amashagaragaza indege itajya pilote irimo kuva mu kirere igana ku ngabo za Isirayeli ubwo bageragezaga gutwara abasirikare bakomeretse mu mujyi wa Tibar cyangwa se Tiberia. Hatangiye akaduruvayo ubwo abasirikare benshi ba IDF barekuraga amasasu menshi bashaka kuhanura iyo drone, ngo mbese bareke drone bayikubitira mu kirere bakayimanura itagize uwihungabanya, bamera nk'ari gusya cyangwa se bari gushima uruhu rw'inka bariye kera. Gusa drone yaje gukubita hagati yabo itera umuriro ku rwego rudasanzwe, nubwo nta makuru yatangajwe avuga bapfuye. Gusa nawe uri mukuru, drone iguye mu kavuyo k'abaturage cyangwa se abana basirikari cyangwa se abari bo bose bari hamwe ifite igisasu. Samaze ngo n'imvura baranyagirwa batoye gusa nta kibazo cyavuga se. Abasirikari benshi bagaragara barimo kurasa bagerageza nanone gukumira iyindi ndege drone yari irimo kuza, abandi bamanuka epfo mu duce tw'udushyamba. Nyuma yaho gato indege itagira umudrive nanone yaje guturikira hafi yaho bari mu buryo butunguranye cyane bwateye ubwoba. Igisirikare cya Isirayeli kivuga ko umusirikare umwe kuri iki nshuro ya kabiri we yahise agwa muri no rugamba, ho bahise bemeza bati undi umusirikare wacu ahisabwa muri intambara. Abandi batandatu barakomereka ku buryo buremereye. Mu buryo bakomeretsemo, bane bo bakomerewe cyane kurusha abandi kuko bahise bajyanwa bikomeye cyane mu bitaro batazi niba bashobora kumara kabiri. Amakuru yahise kandi avuga ko iki gikorwa cyatangiye ubwo ikigega bwo tank ni Merkava y'ingabo za Isirayeli mu gace ka brigade ya Galani, ni tank 12 zatambukaga. Bagize gutya batambuza izi tank cyangwa se ibintu bifaru, maze agana saa 3:30 za mu gitondo, ni mu kanya gato gashize, indege ya drone nanone irahaza no ku modoka rwabo ngo pu bararuturitsa. Izi modoka 11 zisigaye zitangira kugenda biguru ntege, babona imbere umuriro ari mwinshi, bati wasanga natwe tugiye guhita dutwikwa. Ibinyamakuru birimo CNN, birimo Al Jazeera byahise bishimangira cyane cyane ko icyari ikindi gihombo gikomeye IDF itewe na Hezbollah mu gihe bari baremeje ihagarikwa ry'imirwano. Ibyakurikiye bisa nkaho zari ifite ibikorwa zo gutabara bigoye kuko byari gutabara abasirikare bakomeretse. Ubwo amatsinda y'abatabazi yinjiraga, harimo na kajugujugu yageragezaga gukuraho cyangwa se gutwara bakomeretse. Izindi ndege nanone sajya pilote zahise zoherezwa ku kanya aho hantu. Bivuga ko imwe muri yo yaguye muri metero nke uvuye aho indege ya kajugujugu yari ihagaze, hafi guturitsa indege. Abasirikare birukanse cyunoma amaguru, indege yatari yakarangiza gupakira inkomere za Isirayeli isizamuka y'ikirere ngo za fragments zitayigeraho zikayiturikiriza muri ako gace. Muri iki gitero kandi nanone umutwe twaje intwaro wo muri Libani wavuze ko wanagabye igitero ku gifaru cy'igisirikare cya Isirayeli kizwi nka Merkava mu mujyi wa Beit Jebel. Beit Jebel ni umujyi nanone wo muri Libani wigaruriwe, ariko ngo bakoresha ngo rwa misile rwa danger rwa roketi, baragenda bohereza kuri iki gifaru ngo turi baragituritsa, bati n'undi munsi ntimuzamenyere uwitwa Hezbollah afite impamvu nyamukuru imutera gukora, afite impamvu nyamukuru imutera kurwana. Nimuteta mwiteteho mwe guteta kuri Hezbollah, mwaje mu gihugu cyabo nkande. Gusa mu buryo bwatunguranye nanone mu buryo budasanzwe, igifaru cya Merkava gifatwa kimwe mu bifaru by'ingenzi cyane muri Isirayeli. Ku cyumweru majyepfo ya Libani nanone habaye ihungabana rikomeye mu gihe urugomo hagati ya Isirayeli na Hezbollah nanone rwari rwabaye ku munsi w'ejo hashize. Habaye guhagarika imirwano mu masaha make gusa, ariko bongera gufungura umututu w'imbunda nangajya mu imbundara bya misile na bya rocket. Umusirikare wa Isirayeli Sergeant Aidan Focus
ufite imyaka 19 wo muri bato ya 77 y'ingabo za ADF yarishwe, abandi barakomereka mu gitero cy'ibisasu bya Hezbollah byuzuyemo indege zitagira pilote. Igitero cyabaye ubwo itanka cyangwa se igifaru cya Israel cyafatirwaga mu gace ka Taiber mu majyepfo ya Libani, nanone mu gice cy'uburengerazuba bwako. Bisa nk'aka gace kigizweho nkana kite Taiber cyangwa se kite Tiberia, bitewe nuko ushaka kukita, amazina yose arakoreshwa. Ubwo ingabo zageragezaga gusana ibyangiritse no kurokora abasirikari bari bakomeje mirongo y'imbere ku rugamba, n'izi drone zakomeje kwisuka muri aka gace. Fax we isa apfa bikomeye cyangwa se isapfira muri ako karere. Maze itangazo ryashyizwe hanze na ADF ku rukuta rwabo rwa X, baravuga bati rwose twatakaje umusirikari wacu Sergeant Aidan Fox waguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, kwihanganisha umuryango we n'abakomeretse, tubifurije gukira vuba. Igihombo nk'iki ngiki kuri Isirayeli ntabwo ari akantu koroshye, kuko Isirayeli ntabwo yariteguye neza ko ibikorwa nk'ibi by'intambara byakomeza. Icyakora Isirayeli niyo yabanje kuvuga yuko ibyitwa gahenge muri Libani batabyumva neza, kuko badashobora kuryama ngo basinzire. Hezbollah ikiriho, bumvaga ko bagomba kurwana hasi hejuru paka Hezbollah bayirimbuye. Ibi bikaba byaragiye bivugwa na none mu buryo bukomeye cyane kandi mu buryo bw'imbaraga. Aha bikaba bigaragaza neza cyane ko Isirayeli yari izi ko nanone bishoboka ko Hezbollah mu gihe bakomeje kwa gutaka bwayo, umunsi umwe yazabavumbukana ikabakubitira hareba inzega imbimbiko hasi hejuru. Umwana w'umuhungu wabyawe n'umwarabu wo muri Libani akaza agakora mu mvuto agangana nabo. Rero muna bagiye kumfatira mbarego, ibyo reka mbe nkubivuyeho. Isirayeli kiragowe impande zose, hani mu majyaruguru turi muri Libani, igihugu cyitwa Libani cyangwa se Lebanoni, misozi muzi nka Sidoni, Tiberia, Tiro n'ahandi. Iki gihugu rero abandi barabo munsi yabo no bazamutse, abangaba n'abanyamisiri, Misiri cyangwa se Egypt. Bongeye kuvuga yuko ibintu biri kuba muri karere bisaba kugira umwiteguro uhambaye, maze bahagurutsa icyo twakita imbaraga zidasanzwe. Basa n'abagiye kwinjira mu rugamba, basa naho biteguye gukora intambara. Ahubwo nkuko abaturage bo muri Isirayeli ku mipaka yaho bo ubwabo babyivugiye, batuka ibintu bigaragara hari ikintu bari gupanga. Uko ibintu bigaragara hari umupango uhari, ntabwo igihugu cya Misiri kiri gukora ibintu kitapanze, kizi neza ibyo kirimo. Ni igihugu wavuga ko ari inshuti ya Iran, nubwo ari igihugu cy'abasuni kitari abashia, ariko cyakunze kumvikana kinenga abazayonise bari abayahudi babashinja kuba batera akaduruvayo muri Asazogo hagati. Nibyo Cairo yakunze gushimangira cyane cyane ko Yerusalemu iburengerazuba gikomeje gukora bitemewe, ndavuga Tel Aviv nyine kwa Bibi. Bati ibyo bakora ni ibikorwa byo kuzana ibyago biremereye no kuzana urupfu no kuzana umutekano muke. Bamagana ibikorwa bya Netanyahu igihe bateraga Gaza. No muri bino bitero byagaruze kuri Iran, ntabwo iki gihugu cy'Abarabu kigeze gihaguruka ngo kishyigikire leta ya Israel cyangwa se Leta Zunze za Amerika. Kabone nubwo nge nawe tuzi ko Misiri Olingate ubyange cyangwa se uzemere ari umufatanye kurwa w'ingenzi wa Leta Zunze za Amerika, don't you know? Ariko kuri ubu ngubu basa naho batangiye kugenda bavuga bati turambiwe izi ntambara. Mu buryo bwatunguye benshi, ubwoba bwakwirakwiriye ku mpaka wo mazepfo ya Isirayeli nyuma y'uko abaturage babwiwe ko ingabo za Misiri zizakorera imyitozo ya gisirikari yo kurasa imbona nkubone muri metero nke uvuye ku rukuta rw'umupaka. Zemejwe n'ingabo za ADF ku baturage bari bahungabanijwe no kuboneka kw'izi ngabo. Buretse ubundi ni ujya wumva imyitozo ya gisirikari ujya utekereza ibintu bitatu. Icya mbere ni iki giteye ingabo kujya gukora imyitozo ya gisirikari. Icya kabiri nihe bagiye gukora imyitozo ya gisirikari. Icya gatatu ni mu kigihe bagiye gukora imyitozo ya gisirikari. Ibyo nutabimenya neza uzamera nk'ikirondwe kiri ku ruhu rw'inka barayiriye kera, nawe uzisanga ibintu bizagukomeranya. Uzi impamvu akenshi ibihugu bikora imyitozo ya gisirikari nk'iyi ngiyi iyo hari ikibazo bari kubona bari kwikeka wenda cy'umutekano muke, kugira ngo barebe ko ingabo zabo ziri steady, ziteguye kurwana intambara ikomeye cyane yaba muri ubwo buryo bakoze imyitozo. Ngwe nk'urugero,
mbere yuko intambara yo muri Asia zo hagati mu mazi itangira muri cya gice cya Hormuz, amazi ya Oman na Perse. Urabyibuka ko habaye imyitozo igera ku 8 hagati ya leta ya Iran, Ubushinwa, Uburusiya na Afrika y'Epfo biguhuriye muri BRICS. Wawe warabyibagiwe, wabumbabaje cyane. Nagiye mbikubwira kamwe ku kandi. Imyitozo yari heruka yabereye mu gihugu cya Afrika y'Epfo muri Atlantic. Sibyo? Indi myitozo yabaye mu gihe urugamba rwarimo kuba yabereye mu Buhinde. Uyu munsi bari gushyira mu bikorwa ibyo bitoje. Ibyo ndabyihoreye. Rero baba bari gukora imyitozo idasanzwe mu gihe bazi neza ko umwanzi cyangwa se umuntu ashobora kuza guhangana nabo mu shusho isa n'iyo myitozo bakoze. Kabiri, ahantu nyirizina ho gukorera imyitozo batekereza umwanzi wabo hazanyura, nimba azanyura mu ishyamba, niba azanyura ahantu h'ubutayu, imisozi y'ibiharabuge cyangwa se mu mazi cyangwa se mu kirere, bagakora imyitozo guhangana n'igitero kije muri ubwo buryo. Kije gutya twahangana nacyo dute? Igitangaje rero na ahantu iyo myitozo yabereye cyangwa se igiye kubera uyu munsi ni mu majyepfo ya Isirayeli. Ibuka icyo Netanyahu yavuze kizwi nka The Great Israel cyangwa se Isirayeli ikomeye, Isirayeli igihangaje. Urayibutse? Ni umupangu wa leta ya Isirayeli wo kongera kubaka ubwami bukomeye, harimo no gufata amajyepfo yaho bakongeraho, bagafata n'igice cy'uburengerazuba kirimo za Sinai n'agace gato gafata ku nyanja itukura ko muri Misiri bakakiyomekaho. Bivuze ngo mu gihe zina ntambara zikora muri Asia zo hagati hari ibihugu nanone bicanye ku maso bizi neza ko Isirayeli nirangiza intambara ya Iran na Liban ari byo bigomba gukurikiraho. Bikubwire Turukiya, Misiri, Saudi Arabia, Iraq ndetse na Syria. Nubwo Syria agace kamwe barangije no kugatwara kagorane heyita. Rero igihugu cya Misiri kizi neza cyane ko umwanzi ari we Isirayeli abari mu mupangu abazi ibyo arimo gukora. Nubwanga nyine urugamba rwa ruguru rwo muri Liban kuri Hezbollah ashobora no kuza iwabo guhangana nabo. Ariyo mpamvu Isirayeli ngo barimo kuyireba nk'umuntu ugomba kwitonderwa, bakavuga ati dukora igitero gihambaye duhangane nabo. Rero urusaku rw'amasasu hafi y'amazu y'abaturage ruri gutera ubwoba k'ibimenyetso by'uburiganya biteje akaga ngo bizongera kwigirangagizwa maze ikaba intambara kugira ngo byitwe imyitozo. Bo niko babitekereza. Nkuko amakuru yavuzwe n'abaturage n'abayobozi bo muri aka gace, abaturage b'Abisirayeli bari hafi y'umupaka na Misiri bamenyeshejwe ko ingabo za Misiri zizakora imyitozo yo kurasa mu buryo bw'imbunda hafi ya metero 100 uvuye ku ruzitiro rw'umupaka na Isirayeli. Bivuga ko iyi myitozo yemejwe n'ingabo za Isirayeli kandi iteganijwe kumara iminsi igera kuri 4. Abaturage bavuga ko bamenyeshejwe binyuze mu bahuza bikorwa n'ubumutekano mu gihe iyi myitozo igomba yatangiye tariki 26 kazagiza tariki 30 Mata, ikaba kandi buri munsi kuva mu gitondo cya kare kugeza nimugoroba. Igihe naho bizabera bahababwiye kandi bagomba kwitondera cyane cyane mu masasu ntabakura imitima nubwo arabari yumvikana hafi y'umupaka. Umuturage wo muri kara gace uzwi muri Bennett na Stalin yaburiye Whitecom urukurikirane rw'ibyabaye rusa cyane n'ibyabaye mbere y'igitero cyo ku ya 7 Ukwakira. Yibajije uburyo nyuma y'ibintu zose Isirayeli yahuye nazo ingabo z'amahanga zishobora kwemererwa kurasa mu buryo bw'amasasu ku murongo usa nkaho bafitanye cyase aho bahojya guhurira. Yaburiye kuri urusaku rw'amasasu rushobora gutanga ubwihisho ibikorwa by'ubucuruzi bw'amagendu cyangwa se yenda n'igitero cy'abajura bambukiranye umupaka. Umuturage yavuze ko abantu bakekwaho icyaha n'imodoka begereye umupaka inshuro nyinshi mu zumweru bishize, harimo n'amakamyo y'umweru yaparikaga hafi y'umujyi n'ibirindiro bya gisirikare biri hafi aho ngaho mu gihe barebaga ako gace. Yanavuze ko umugabo wari ufite ingamiya ihagaze amasaha menshi imbere y'ikigo cy'ingabo za ADF avuga ko ari igikorwa cyo kugenzura kigaragara. Abaturage ubu bakavuga ko imiterere yagaragaye ku mupaka wa Gaza irimo gusubirwamo ku mupaka wa Misiri, aho kwegera uruzitiro inshuro nyinshi bishobora kuba ari kugerageza kuba mu maso kwa Isirayeli. Bavuga ko kwemera ingabo zirwanira ku butaka gukora imyitozo hafi y'amazu y'abaturage ba Isirayeli biteje akaga. Muri make impungenge bafite igitero cyagabwe na Hamas kuri Isirayeli mu bihe bishize mu Kwakira ku mwaka wa 2023. Mwibuke yuko icyo gihe igihugu cya Isirayeli nubundi cyakizi neza ko hirya yabo
hari kubera imyitozo yakorwaga nanone n'ingabo za Palestine Gaza. Icyo gihe niho bahise batoboreramo bahita bakomeza barinjira, maze binjira mu rukuta rwa Israel, baragenda baraharasa. Sinzi mu byumvise wari umupango nubatera ushaka ko undi mupango. Nakubwiye ngo imyitozo ya gisirikare bakubwa umupango nyine. Boro ry'abaturage bahana imbibi na Israel nanone ryasohoye itangazo rivuga ko iyi myitozo idakwiriye, kandi basaba abayobozi ba politiki kwihagarika vuba. Itsinda ryaburiye ku buryo ryavuze ko ari amahame ateza akaga yigeze gufasha mu gutunganya inzira igana ku byabaye ku ya 7 Ukwakira cya gitero cya Hamas. Reka nkwereke itangazo ryasohowe na bamwe bavuga kuri iyi myitozo iri kubera muri karakarere. Aba bitwa Egypt's Intel Observer bagize bati Misiri irateganya imyitozo ya gisirikare hafi y'umupaka na Israel, ikazamura ubwumvikane buke mu miryango ihana imbibi na Israel. Abahuza bikorwa b'umutekano mu turere tw'amajyepfo ya Israel, umupaka wa Gaza hafi ya Misiri, bavuga ko ingabo za Israel zabimenyeshejwe ko imyitozo ya Misiri iri hafi y'uruzitiro rwabo. Nk'uko itangazo ribivuga, hagati ya 23 na 30 Mata, imyitozo yo kurasa mu buryo bw'umuriro ku ruhande rutukura izaba muri metero 100 gusa uvuye ku mupaka, hagati ya saa 12 za mu gitondo na saa 1 z'umugoroba. Bati ihuriro ry'imiryango ihuriweho n'ibihugu bya Israel yasubije inyuma bagira bati nibyemewe kwemerera igisirikare cya Misiri kwitoza bari hafi y'uruzitiro. Turaburira ku birebana no gushyiraho ibintu biteje akaga nk'ibyabaye ku ya 7 Ukwakira, kandi turasaba guverinoma guhagarika iyi myitozo. N'amagambo y'abaturage ba Israel bavugaga ko batifuza yuko imyitozo ikomeza cyangwa se ibira hafi yabo, bati biduteje akaga. Mwari mwibara iki? Buri gihugu cyose muri Asia hagati uzange cyangwa se uzemere hari uburyo bari gupanga ndetse n'uburyo bari gukurikirana ibishobora kuba nk'urugamba. Ikindi nuko nka Misiri yo yari yanagize gutya mu rugamba rwaberaga muri Gaza, banashyiraho urukuta baturutse mu gace ka Rafah, bavuga ko abantu badagomba gupfa kuza kwihura iwabo. Bati nta wamya hajya abanzi batwinjirana, tugomba gufunga inkuta. Hari ibintu bitatu ugomba gutekereza. Icyambere, Israel n'ubwire muri Asia hagati mu bihugu by'abasuni n'abashia, bose ndavuga abasuni n'abashia ntago bemera Israel 100%. Bazi neza ko ari umwanzi wabajemo kandi umukozi wa Leta Zunze za Amerika. Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain ndetse n'ibindi bihugu bimwe by'abarabu b'abasuni bigaragara ko bigenda na Leta Zunze za Amerika, kandi nka Qatar yandika n'inshuti ya Israel. Ariko bimenya neza iyo bigeze mu gihe cy'amakimbirane. Mwibutse igihe Israel yasaga kuri Doha ikicirayo abasirikari bakuru cyangwa abayobozi bakuru ba Hamas, uri uko byagenze byari gato ngo Doha irindimure muri Tel Aviv ibisasu byinshi. Amerika, Ufaransa, Ubwongereza baje gukumakuma ngo Qatar idakora icyo gikorwa. Icyakora bisa n'ibihagaze icyo gihe, ndetse murabizi neza ko ibihugu byinshi byamaganye Israel. Uyu munsi se yibireba igitunga gatoki mu maso kuba bamaganye Israel. Rero bisa nka ibihugu byose nubwo bavuga ko ari inshuti za Israel na Leta Zunze za Amerika, iyo bigeze kuko bahungabanya umutekano bazi umupango wa Israel, bose bahita bakora mu mvuto bati ubwo mutuzi natwe reka tubazire olingate. Ubwo kandi bikagendana n'urugamba rukomeje kuri muri Asia hagati ya Iran na Leta Zunze za Amerika. Amerika nayo ngo ibikoresho byo bya gisirikare bemereye nabi. Abanya-Iran barakutse, bamaze kurinda muri ibikoresho byinshi bya gisirikare n'ibisasu bya GBU bya Leta Zunze za Amerika, ntago bikibasha kugira ikintu bigeraho. Abasirikare ba Iran IRGC ngo batangiye gukoresha ubwenge budasanzwe mu mijyanye n'urugamba rwabo, kandi icyo bashyize imbere gusa ni insinzi, bite victory cyangwa se byite gutsinda urugamba. Bitari byo ngibyo nta kindi bakora. Nanjye nti amasari imbere hatse zinshi, kandi kubimenya nge nawe twarabyemeje tubanye buri munsi. Niyo mpamvu wakanze sabone, jya bikojeje isoni ubana natwe utari wayikanda sabone cyangwa subscribe, ukajya udakanze like, waba uri n'ikigwari ariko nturi cyo, uri inshuti nziza. Turukunda ko kubana natwe. Ngende umuhungu wa Kamanzi, uruhande ubwe neza, amahoro, imigisha n'amahirwe. Salam shalom.